omunye ohlezi laye, bingelela omunye ohlezi laye, bingelela omunye ohlezi laye, wothi hello, hello. Ngiyalibingelela bangani bami ekseni. Mina engikhulumayo ngu-Aunty uLisa Mabhena. Namhla ekseni ngifisa ukuthi ngilethulele indaba emnandi elizayithanda lonke. Ngifisa ukuthi singakaqalisa indaba yethu sinikele inhliziyo zethu kuJesu. Ngile inhliziyo lapha ezincane, ezikaMary, ezikaDeni, ezikaSikhulile, ezikabulelani. Ngiyakwazi ukuthi la usuready ukuthi inhliziyo yakho uyinikele kuJesu. Inhliziyo, nikele inhliziyo, inhliziyo, nikele inhliziyo, inhliziyo, nikele inhliziyo, nginikele inhliziyo kuJesu. Ayenze yona ibe intsha, ayenze yona ibe intsha, ayenze yona ibe intsha, nginikele inhliziyo kuJesu. Indaba yethu ekseni ilesihloko esithi amandla omthandazo. Uyake ukhuleke yini mngani wami? Ucabange ukuthi uJesu kaphendule yini umthandazo wakho? Ube lokukhonona, ube lokusola, ungasakwazi ukuthi wenzeni. Kulomunye umngane othe sisafunda ngaye ekseni owakhuleka wangekeli. uJesu waze wenza something empilweni yakhe. Indaba le engizayixoxa ekseni indaba eyenzakalayo elizweni laseRomania. Kulomunye umngane wethu olingana labanye bethu owakuthiwa nguSylvia Thanesariu. uSylvia lo wayeyinkazana eyayihlala labazali bakhe. Kuthiwa ngakibo babengatholi lutho, babeswela kangaka, beke belale bengadlanga, beke beswele okokugqoka, kwakubuhlungu. Liyakwazi ukuthi wakuhamba njani kwesinye isikhathi. Kuthiwa izicathulo ezigqoka unkazana lowo wayezisheya lo bhuti wakhe, angazigqoka yena ngeMonday, ubhuti wakhe azigqoke ngeTuesday. Ukuthi ngeTuesday uSylvia besihamba ngani? Ebesehamba ngenyawo, kwakubuhlungu kanjalo. So kuthiwa khona umisi wakhe owayemfundisa eklasini wayehlala emhleka, athi khona ngiyamangala ukuthi lithi liyakhonza uNkulunkulu kodwa lila lutho liyadubeka. uSylvia kumzisa ubuhlungu. Kuthi kwelinye ilanga eseChurch umfundisi wakhe wabesesithi, bangani bami, kumele ukuthi umuntu ngamunye ngamunye abe lobudlelwano loJesu. Akwanelanga ukuthi uJesu okholwa ngabazali bakho abe lawe uwenza ngani ngwabazali bakho kuphela, kodwa wena wedwa mngani wami kumele ukuthi ube le relationship, lobudlelwano obuqhakathekileyo loJesu. Ubusumtshela konke okufisayo abese kuphendula imthandazo yakho. Liyakwazi ukuthi uSylvia wathi sezwile khona lokhu wenzani? Wabe sesithi ngifuna ukuyakhuleka, ngifuna ukubona ukuthi uNkulunkulu uyangizwa yini. Wabe ngabona lo busuku kuthiwa wabe guqa ekhuleka, kodwa engakwazi ukukhuleka. Kuthiwa eqalisa umthandazo wakhe wathi, angikwazi kumbe ngumthandazo lo uNkulunkulu, kodwa ngizwile ukuthi khona kuthe wena ukhona empilweni yethu. Ngifuna ukuthi uzibonakalise empilweni yami. Kulezinto ezingu-3 engizifunayo. Number 1, ngicela ukuthi ungithengele izicathulo. Number 2, ngicela ukuthi ungithengele ijesi encane. Number 3, ngicela ukuthi ungithengele icoat enkulu ekhudumalayo. Wabe chiya umthandazo wakho njalo akazange athi amen ngoba wayengelashuka ukuthi wenzeni. Kuthiwa khona iviki yadlula kungelanto eyenzakeleyo. Wabe qhubeka kodwa wabe lokho emtshela uNkulunkulu, ngicela ukuthi uzibonakalise empilweni yami. Kwelinye ilanga ubabakhe kuthiwa wabe buya lebhokisi, ibhokisi eliyibrown. Bazibuza ukuthi baba kathi ibhokisi lelivelanga. Ubaba wathi ngithe ngidlule epost office bangani bami, bantu bami,
ngabona ibhokisi leli ngathi mana ngilidobhe ngibuye lalo ngikhaya. Ubaba kwahlwa livula masinyane. Uthe elivula liyakwazi ukuthi kwakulani. Phezulu kuthiwa kwakulezicathulo. Izicathulo zenkazana. Izicathulo ezaziyisize kaSylvia. Wahle wazingenisa wabona ziyamkwana bamangala. Ubaba kwabekhipha futhi ebhokisini. Kuthiwa wabekhipha isweater, ijesi encane eyigrey, eyenkazana. uSylvia walinganisa wabona iyamkwana. Okwesithathu ubaba lana kuthiwa wabekhipha ebhokisini, kuthiwa khona kwakule coat, ijazi elalilemkhono emide, elaliyimaroon. Walilinganisa uSylvia wagqoka wabona uyakwana. Kuthiwa umamakhe inhliziyo umamakhe wathinteka kakhulu wamangala. Wathi lokhu kuyamangalisa. Kuyamangalisa kakhulu. Ngubani osaziyo? Ngubani othethe itape measure wameasure umntanami wabuya lezigqoko wasinika izigqoko ezifananayo ezilingana laye kanye uSylvia. Kuthiwa uSylvia bangani bami kuthiwa wakhala uSylvia wakhala wabonga wathi uNkulunkulu ngiyabonga. Ngiyabonga kakhulu ngoba usuzibonakalisile empilweni yami. Bengingakwazi ukuthi khona kodwa ngiyabonga nanku usunginikile. Kule into engithathekisa uNkulunkulu angikutshelanga phela mina isize yami. Kodwa wena uyayazi isize yami. Ngiyabonga uNkulunkulu usuzibonakalisile. Kwaba mnandi. Liyakwazi ukuthi nekuseni bangani bami uNkulunkulu uyayiphendula imithandazo yethu. Nanku engifuna ukufunde endabeni le. Number 1, uJesu kangabe nguJesu wabazali bakho ngikhaya. uJesu kabe nguJesu wakho. Okwesibili, ngifisa ukuthi nxa likhuluma loJesu limtshele kanye elikufunayo. Umtshele ukuthi Jesu ngifuna lokhu, ngifisa lokhu empilweni yami. Okwesithathu, uJesu uyaphendula imithandazo yethu. Kungangabi namuhla, kungangabi next week, ingxenye even next year. Kodwa linda emthandazweni. uNkulunkulu uyaphendula imithandazo. Nanka amavesi angu-2 engifisa ukuthi ngilichiyele wona. Isihlabelelo 55, ivesi ngelika 17. uDavid uthi, ntambama ekuseni emini ngizakhuleka kuwe uNkulunkulu. Ulizwe ilizwi lami. KwabaseThesalonika 1 chapter 5 ivesi ngeka 17 ithi khulekani lingadinwa. Bangani bami asikhulekenini insuku zonke singadinwa. uJesu uyezwa. uJesu uyaphendula imithandazo. Asikhulekenini. Baba wethu othandekayo sezulwini, siyabonga ngoba uyaphendula imithandazo yethu. Sengathi ngayona le ikuseni nxa sizakhuleka kuwe, siqhubeka sikhuleka kuwe imihla lamalanga, sikutshela ukufisa singani ungayizwa imithandazo yethu uyiphendule. Sikhuleka sithembele egameni likaJesu ehlala kuze kube phakade. Amen.